Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin gagayem. Sakbay na, kablawan na kayo amin ngawan labas. Makablawan namin na likers, commenters, sharers, ken subscribers. Nastamat karang ti amin ang naayat amang tartarabay karang ti drama ken vlogs. Ti channel tayo Jor Drama Tips TV. Karonan na ti comedy drama tayo nga unay daytan kaka. Buya ni ti screen, nagti shoutout. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan na napawalwan. Awan pang binuran. Lito'y drama tayo, unay daytan kaka. John kaanakan, na alas ti lupot apigad. Nasaysaya at mutlaeng ati rubber, tapno saan amay galis ti umunag. Saan ka makapigat no, rubber? Awan no saan, rubber. Naparabawan iti lupot apigad, tapno saan amay galis ati makabadek iti dayta. Apay aya, tamang isuro kaya. Kakaanakan ni bagbagak laeng at mga nuubing ti makabadek iti dayta ket may galis. Awan na kita. Basta kastat kayat ko apigad. Balay kumot na ito. Anyaya, ti pakimbiyangan niya. Kakaanakan, sige, agawid ak karuden ata na ibagak mo ti bilain. Basta ka. Itaypay ko maa. Ay unay daytan kaka, ina nga rodan. Ay ina, no agpakada kayo, maminsan lang. Dagulay. Bunigak manlangan. Nabadagak lang, tipigat. Nakaglisak na tangkit. Nasalta ka. Ano ko? Agam, ora pa. Daktong palan ti singasing yan tay. Basta kastoy apigad ti kayat ka. Lakay, kasaritam tuman ni John. Apay aya. Madi, dayta nangikan na iti kulungan ti aso na. Di tamot ten batog ti ridaw tayo kat nagang dod. Nagsakit iti agong. Wan nga raw. Awan panunot na dya tao. Kan awan bain na. Naglawa ni ti likodan ti balay na. Di tapay mo't batog ti ridaw tayo. Isu ahusto ti kunam lakay. Awan panunot na. Sigo dahil nga awan panunot dya kaanakam. Sapay nagrigat akasarsarita. Mas daawak mo't Di na mapanunot ti pagdaksan ti pada na tao. Ano di nanto pa'y mapanunaw ti pagdaksan na. Pudno day talakay. Ay na, no agisinga-singak iti pare ti pagimbagan na. Agbalinak pa'y adakas. No, nagsara ti tao. Di mon pakibiyangan. Tapno di nakasangduay. Ayun na raytan. Ay, kulakay. Saan kagaya mo na mapanditayan ni John Shackton?
Apay aya. Amumutan ti kinabalasubas na. Ang mga no aginalaan kayo iti sao. Isu asyaklatan ti makaamo amakisao ken kuana. Dakin ka na ita bakay. Sige ta mapana kita ayan na tani adda di tarwar ngagpakpakan. Way, pinakanan sa dagiti aso na. Apay day ta a tao. Di na nga tamalang abti ang dod. Ore malangab na. Awan bibiyang na iti makalangab mo itapada na tao. Sa bagay, di na malang aba, taore isukot, sumangka ang dod. Ha? Mas daawak man iti day ta tao. Bagbagi na latam muna. Sige lakay, tamapanak man di ayan na. Ay sa ganaam, ti agkakasakay nga ibalikas na. Anya ka tano itamad ti makapling asaaw. Ah, unay daytan ka. Reklamador kayo? Barok, imbayak na kisarita, iti nasayaat. Isuasan kumamot akasta at ipanagsasaum kanyak. Pakasikuran nyo ngamin anya. No dito ti pangkag ti kulungan ti asaw. Kan nagiti asaw. No, kwa ngamin kat, jay kwa barok, no umisbukan agrugit daket makapabaro kong mat. Di yung ngamin lang abon na. Na, mabalin ayamat. Natural ang maangot mo ate anyaman nga day ti asidag mo. Tsakto pa'y ang angutan. Ah, unay daytan ka. Amoyo ante. Dito lang ti mabalin ikaw at pangipustuan ka na iti asok. Kano naglawa mo di talikudan ti balayaw. Maria, Apay ngay amaday. ipay ka din saan ko ida na makita. Saan da mo tamaan anaw? Ay basta. Dito'y sango ti kayat kaw a pangipustuan ka na kwada tapno makita ka dagos. Kan asidag apang pakanak ka na kwada. Ang masaul mo ti agong kaanakan. No kay kayat mo alang abon akit talaga maangot mo. Kan may sa padpadigusak mo ti da. Kan daldalusak mo ti kulungan da. Amok day tabarok. Ngam inaldaw mo't nga ron nga agrugit da kanda dumapay. San man da kayo ti mangisuro? Kandi dak bibiyangan iti kayat ko nga ramidan. No anya ti pangedeng kaw. Iso, ti masuro. Ah. Ay nalakay, awan pang binuram. Iliktam ko man iti sao asa na malamlamot ti aso na. Unay daytan ka. Di pa ikot giran. Padaasan na ti makikirakin ka ta makangag iti saan na pa'y anang nangag iti unos ti biyang na. Kan saan la aday ta para manak iti saan na pa'y anaramramanan iti unos ti panagbiag na. Anya ti bagbagam dita, si Kalakay. Anya ibagbagam, ajak pa'y naramramanan. Ay, si kaayat ibagbagak. Saksamot ti ibagbagam maparamanam iti saan ko pa'y anaramramanan. Ay saan ba raw? Ti ko nakit. Saan pa'y anaramramanan ni Antem ti luto na dita kabarbaro a restaurant dita ilay. Nginginaan nga minijay kan klas. Ang agkakaimas ti makmakan ijay. Para ka nagiti babak nang ngamen na dya restaurant. Uwan ka anakan, punuti ko na ng mo. Diyak pa'y naramraman ng tiluto na iti daya restaurant. Di kayag salsalawasaw. Tamang ano siyak timang paraman kada kayo, iti saan nyo pa'y anaramramanan. Uray-raytan kaka. Bayan yung amin ng tatang. Narigat ti may paspasubo. Amuyo mutan nga awan utek kan awan bain na. Isu nga raw na binayakaon. Tamang ano mapapudot nakit madapig kaon. Sino ti paspasagi naman napigan? Datapan na. Dajay saba. Dapig-dapiga ka, tapno matumban. Kit bugbugan ton niya antay, nga ipakaniti babaw. Kay supay agatangan na. Kaya't nun samot ti madapig, si Kalakay. Di mun to pa'y kaya't ti madapig, sakto lakit din.
Kan asino nga minayat ti mga yata madapay. Nga los to daytan? Ado ti trabaho, malaukan pa iti pan nakataktak, makauma. Mas dawak ka na kayo ah. Di kaila gulimag. Nagsaumot tay naulimag a tao. Nalatatang, bayan yun, makapatrigger ti kasta. Pakaalaan lang ti sakit, ti mang tutop kun kwa na, kun pakadadaalan ti langa. Ah, Jak kayat ang madadaal ti langak iti may sa akas kun kwa na. Jak la pagtatak ko na nakasauday ta akabagyan. ay unay daytan kaka. Nay, si kamot ti masabat ko. Diyon ka anakan, papanam. Hindi krusing. Ay, delikado iti kastoy nga oras ti mapmapan ijay ka anakan. Na kayong to kaya bakbakatan kat rimwar kayo ita arabi. Di talaeng mo't karuba nga store ti napanak. Di matangaklay ti Ricardo. Inakmat gumatang itarak. Ipabigat maun tado ti loko di takanto iti kastoy nga oras. Dagitakat ti manaktak kanya kon. Ipabigat maun kunakmat. Man nakibiyang kayo talaga ante. Ikatan nyo man ti kastang ugali yun. Panangisakit ken kakas ka anakak. Panawan kayo malangan. Tabangan no makangig kayo manin kanya. Na, tangken at talaga da ito'y atao. Nakaturturay, saraan, ay, unay daytan. Awan pang binuran at talaga kin ni John. Apay ayamanin ba kay? Isakit mo lang arudan, umingar pa'y. Kanya tinapasamak. Mapan ka no gumatang iti arak, dita kanto. Amuna ano kasto yung oras kat ado, dagiti pada na nga awan nakem na ngagbirbirok iti rire. Ha? Ay husto bareng mabinor. No mabinor ay na makapapudot ti style na. Ang mga no kurso na daan da, tikas di atabtabas na. Makamumutin Tangken Mike. Uncle, ate. Ni Jun mo't yung awag. Ay mabiit la ang tinaklukatan ti Ridaw. Itaman pa nga umay dito Milagra. Apay day tarupam akasta. Nagado ti limitam kan dugul-dugulan mutan. Saan kanyang damag? Umunig ako. Na. Nagbastos mutan. Agidoron pa'y. Ado pala sa uyo. Ni, daditan. Asinaw. Dagiti mang kamkamat kanya. Sakman lang ti mang siritiri daw. Nagawan mo tanakim yaw. May ka dito'y balay. Tapno pagsawan nakmanan ni tagkakasakit. Imbagak lang ruda na kamkamatan dak. Di dak pala pastre ka na dagos. Kay dak pala ngay pasubo. Saan may kapan nakibiyang anya diyan? Ngam pinakdaaran na kansa ni Anthem itay nagsabat kayo di tarwar. Asaan ka mapmapan iji kantaw ta ado ti lokaw ken agi inum ijay iti rabiay. Ngam awan pang binuran ken ka. Natangken mati ulam. Napankalatta. Tangi ba tiyo? Ang mga nagdadala ang ditangkag palpaliw. No talaga mo la naturod ka? Ken natangken ka? Apay adi kasangunida. Siyak lang mo, ti ka ba alam ngay kasta? Maguli mo kayo. Nana, di nakikaskasta Nay, adda ka dito unag ti pagtaengan may. Nagkarit ka. Rumor ka? Kita ang mantilain mo. Jun, rumor ko dito. Ipakita ang tikanatangkan mo. Mala, rumor ka tasang humida. Yan timot, makawat kay kumamot Lokatakto pa'y tirwangan tapas trikak ida. Nalabos ti kinakarit mo. Ala rumor ka? Ada ka gayam dito, Jun. Hindi ka rumor, surikan dakan. Kita man. Niyulok-ulok ng tiridam. Ginaya na ka rumor iti bakdoryam. Langgo nga tao. Awan pa nagbalbaliw na. Linuguban dalang arudan, di pa ila naporsisyonan. Ilak mo kiti aminin ari daw Tapno sana na makasumlipay dito. Na isunsan day jayan linuguban damanan. Ay na,
Awan tumot panagnak-nakam na. Awan ganas ang mga sakit kan ko na. Mang pasakit nga may. Darasudaos kan awan babay na. Ante, tulungan na. Ay, kabaulam day ta. Tangken ka mat. Kaya ni si Ripok man ititawa. Nini dagijaydan, nagtataraydan ng madayaw. Nichon gay. Dayjay anay, nakusbaon. Ay, awan mo't gayam kabtabailan na. Bakit kanla kailaan ti kabailan na? Ha? O naidaitan? Nay, John, kaanakan. Oray awan pa nagbabain mo kada kami kinangkel mo. Tinulungan da ka pa'y laeng. Inasibay da ka, ngenserek dito'y balay mo. Hinagasan may nagtasugat kas kada kamuul mo. Ne, kita matagsuram, bukul-bukulan kan, nagalas kan. Ngamno na kami ngay nga tati nakapasamakan ti kasta. Imposible nga rayatin na kami. Ha? Wan ngagpaisaw. Di kanto pa'y maasyan kung nagbain ka da kami. Kwa? Mala, mapan kami. Ta, nalpas da kamuto na tinulungan. Sapay la ko ma, tanaksayan basay ti kinatanggan mo. Ken sapay la ko ma, andanton pang binuran ken ka. Gusto mo ta na? Ano man sa uyon? Di dakla ko man tinultulungan. Ha? Unak man, no nagbalbaliw kan. Iso pa'y lati kababalin mo. Ay, awan lata mo. Tipang binuran ken ka, tangkan. Oh, day tan ka. Jun pagayam, panawarin, tapno agbaliw kamatan. Ikatimon ti sana may parbeng nga kababalin mo. Tapno nakasaga na lata ti asino man amang tulong ken ka no kasapulam ti tulong da. Tanukas tamlatan iti agnanayon saan mo amagunod ti asi ken tulong ti sabalya tao ken ka. Agbaliw kan? Itan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan na napawluan. Awan pang binuran. Lito yung drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami, itin ka ipanang tarabay.